khorang rekha Bubagra 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 Deprasharok oroi poroi ing tongfuru Deprasharok oroi poroi ing tongfuru Jungno sochana bagai khorang rekha Bubagra 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 Didini tak 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 didini tak 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 bagai mukti khirkelayu thanchani harago halok manjoy Niniani bagai mukti khirkelayu thanchani halogo halok manjoy Kakalabui kiri khogi tongo nini ani bagai Bubagra 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 Dakuksho Bukuksho Thancha shimino diprasani lama Thancha shimino shini langma Thancha shimino diprasani lama Thancha shimino thinani lama Thancha kirkhe bevak mana Jini dafa, tisa dafa jini dafa jini dafa nini bushani bagai ani bushani bagai kini tiprasha dofani thinangni bagai haidi jung jotono thanchang rishwan Rijago bole sanya thancha norok tini o jagao tamni bagi o bahke o ompi ar di block ni bisingo o mahke la ar hingo to khumani ha belekan hambai mediano sini sing tini barotari kini blok deputation tangwa kini kini kuai tai rabat ni kini biasa chairman Sindu Kumar bo singna sararia bo kasu tongo ambai sing blok deputation khai na yesung tini wa sing kini biasa chairman ma sing bono ya katnan tini sing dia sekapan sing bono tini ya kare nai aku saksu ni anda hake o bahke tabu sudora o hake no chole goi tongmani norok ni bisinti o bahke deputation nor laimani mungsa kam romja gya he ke ba kuno yapri khai seja gya norok ni bisinti no o bahke deputation ro mungsa khaija gya ke tamu bom hai soba ko sing soba ko tor thare sini sam chakse sing ya sing soba khane je manchak sing soba khane hake norok ni dabi tabu kini o bahke lahar hindu to khina nai mani kai su pri o ma ke dabi ni pri no bolok deputation ni nai sini satu patabinoti sentini dokter itu. Anin sini mengbuku. Ani sini mengbuku ani pun mengbuku hemalata deborma angkor di sini seri menjen. Baru pas 2022 jeng Badongka di Brahmata
41 अम्पि दङ ब्लक कमिटि आरो त्रिपुरा सारंनि जोंजालनो सोखांना होनाय এবং যে ক্রাইসিস মানে আপনার সকমল্লা হলে जों खायसा जरुरी একটা डेपुटेशन जों मा खालायखा अम्पि ब्लक बिदि सारनायाव ओंखाय आबर आरो जों 8टा दाबिना रखा যেমন বিএসি যে চেয়ারম্যান इलिगेल भावे आरो जे চেয়ারম্যাन মানে आबारो जों बिदिनो साका इलिगेल भावे बायका दं कारण जिनि बिएसि सि गरै बिएसि जोंनो एक्सेप्ट खायाखै बायके बिएसि चेयरमैन लर एक्सेप्ट खालायतो गभर्नमेन्टआ आंनि प्रश्न थाहायदा जिनि एडिसिनि हापांनि हायर अथरिटिनि एप्रुभ खालायजाक जे बिसि कमिटि आबोसि लर एलाउ खालाया चेयरमैन बायके लर एलाउ खाया आबो अबश्य चिटिं बंनाबो फल्स इलिगेल भावे बर हाके बुतका आरो बिजेपि हापांना आबोना प्रश्न खालामबोसो जेकुनो बरक जुमला खालायले आबोमा जिनि एडिसि एलाकायाव बिसेस खालाय 587 जे विलेज तब बेलेके क्राइसिस खालायतो अमाके क्राइसिस के बाकी नायबा आबो ओ क्राइसिस नि जे जों उत्तर नंना बागिदा यगना बागिदा तिनसो बा दंखा एकटा तामहलाय कुटुम खालाय जों एकटा लायजाक एमन अवस्था जिनि जेब्ला मथा अम्पि ब्लक हाके जों डिसकसन मारो हाइकेन नरक तो ओ जागो विलेज काउन्सिल नि बागै बहायनो डेपुटेशन हाइकेन नरक नि बिसिंतै विलेज काउन्सिल खायनानि ब ताल रगो खायनानि बागै माहायके वान स्टक लाई नरक नि दिबान ब माहाय ब ताल रगो खायनानि बागै ओगो दिबान दिबानका हायनो 2021 नि मार्च रो पाइखा जरा पाइजा ओके बर 6 मास बागै बरा अब खायखा एक्सटेंड खायखा बर एक्सटेंड तो पाइखांका तब एनी टाइम बर खाय मन कारण कोरोना होनागी कोई में भारत वर्ष में जो तो स्टेज से कतर थाका चीनर एमसी इलेक्शन थाका किसी से 587 व एडीसी एरिया व किसा सं मेरे खायजाने अब तो सरकार ने किछु या बोले खायमान बर उद्देश्य प्रणोदित भाबे बर अबाहे खायतो इलिगेली भाबे सब किछु सब किछु बर अब इलिगेल भाबे बर आके सापकी दरकार बर बिसि इलेक्शन कोरोना ने बुबुगे एक्चुअली कोरोना भाइरस अब त्रिपुरा बोथर भाइरस किरि मानसि बर किरिबो अबाहेके लाइको कारण तेइस विधानसभा आगमुहूर्ते तब जुदि बिसि इलेक्शन के बर काइसा फल मांगला 587 विलेज जतनो हात छरां करो हाइबो किरिजगे बर खालाय एनी टाइम खालायतो खराफोर खालायतो जों प्रसेस काकानि डेस्टिनेशन तैनि सिनेमा आं एक्चुअली सम पिनर ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सुभाष देवबर्मा